neke bliske budućnosti da bi se to moglo rješavati. Sve je išlo sve gore i gore. Do nekako, dok nisam sreo bogumilske svećenike i nisu oni meni pričali o kreditu i o tome da se treba vraćati to, no ta sfera Majke Bože, boginje Djeve Majke koju su oni otvarali je meni otvorila nekako i taj problem u još jednom dubljem svjetlu. Doslovno mi je otvorila da vidim da je taj ugovor o kreditu bio doslovno kao moja dozvola da đavo ili neki njegov demon koji je već zadužen bio za to, meni zapikne svoj crni harpun u srce i da me drži u vlasti. I otvorilo se da jednostavno, da bi se ja iščupao iz tog dužničkog ropstva, koje je vuklo sve dublje i dublje, da je potrebno da iščupam taj harpun iz svog srca. A preduvjet tome, da bi se to moglo iščupati, bilo je potrebno uopće moje dublje progledavanje, da sam ja to svjesno dao svoj pristanak na to. Najgore što sam stvarno svjestan bio toga. To je taj pogled na kredit i hipoteku kao na zlo, neko zlo. To nije baš, ne može to svaki čovjek pogledati. I tako ne svi gledaju, a treba da pogledaju ovako, jer mnogo ljudi, nažalost, se s tim pomiri i čak misle da kako drugačije. To je normalno funkcioniranje, tako živi zapadni svijet, digni kredit, hipoteku, zajamči svoje dijete ili rođaka, suprugu. I onda otplaćuju 30-50 godina taj kredit. I kao imam plaću i tako že. No, zašto je zlo? Zato što dokle ti, brate, imaš kredit, ti nećeš biti u potpunosti Božji instrument. I ona misija, onaj zadatak s kojim si ti došao na zemlju, čak da ti imaš vjeru, da si ti vjernik, odlaziš u crkvu, džamiju, ti nećeš moći biti potpuni provodnik Božji tu na zemlji. Taj kredit, to su kandži đavolje koji neće tebi dati da služiš Bogu. To se može činiti sad dok mi pričamo, jer mi smo dio nekakve zapadne civilizacije, kao zaista ono science fiction, divljaštvo, šta je ovo. Međutim, svi u šumu. Da, apsolutno, ali kad gledamo, recimo, naša braća muslimani, s njima smo dosta o tome razgovarali, kod njih je to tamo jasno u Kuranu napisano. Zabranjeno kamatarenje. Zabranjeno, možeš posuditi novac, ali bez kamata. Kamata jednako zlo. I onda su nam pričali kako su se u arapskom svijetu bankarska mafija koja je došla sa zapada, kad se infiltrirala, kako je nekako prevazišla, našla onu rupu kako da taj zakon zaobiđe. Pa su smislili, daju ti nešto ala leasing, daju ti stan na leasing kao rentu. Ti plaćaš i onda zadnja rata nakon 20 godina možeš ga dobiti, ali generalno sve to isto jer ti unutar tih 20 godina platiš, primjerice ako je 100.000 eura vrednost stana, ti platiš 200. I sve funkcionira. Sad još bilo bi zanimljivo dodirnuti metafizičku stranu ove priče sa kreditiranjem. Onaj trenutak kada ja potpisujem ugovor za dobivanje kredita i dobivam novac i neki impuls, startni životni impuls, pošto ga dobivam iz vražih kandži, dobivam na račun da netko negdje na onoj strani kugle mora stradat, patit, od njega se mora oduzeti, njega se izbaci iz stana, on se ubije, on ne može isplatiti kredit i tako dalje. Na račun nečijeg jada ja dobivam kao neki koncentrat tog svjetovnog materialističkog, konzumerističkog života. I ja dobivam vjetar u leđa, donekle, na neko vrijeme, a neko zbog toga pati. Zapravo, to jest ugovor pisan krvlju, ali ne samo mojom, nego i nekog tamo za koga ja uopće nemam pojma. I što se događa? Dobivajući kredit, počne se nutarnja degradacija, neki otrav koji se ubrizgava u moje srce počne trovat moju sredinu i razjeda je. Prvo se radi na srcu,
ono postaje ravnodušno. Ja postajem prilično ravnodušan prema onima koji su u sličnim situacijama kao ja, digli kredit, nisu mogli isplatiti i njih se izbacuje iz stana i onda ja to opravdavam, kažem, ma šta, čovječe, idi radi, otplaćuj kredit. Što možda prije godinu dana ne bi nikad se usudio tako reći, ni pomisli. Ja bi pomislio da je to zlo, da se ne smije čovjeku tako dogoditi, ali sada to nekako tolerira. Sjećate se one krize sa švicarskim francima u Hrvatskoj, kako se podijelilo društvo i one žrtve te prevare napali su oni koji su krediti imali u kunama, oni su stali na stranu banaka i napadali one, ajmo reći, svoje bivše kolege koji samo imali kredite u francima. Šta ste, vi ste htjeli se obogatiti, sad morate platiti. Da. Čak u tom se projavlja već mali stupanj degradacije i dehumanizacije čovjeka. Izjeda se savjest, demonizira se ličnost. Da, jer realno tim potpisom, ko onaj ugovor kad potpisujete, ona mala slova ne čitate. Ovdje čak i ne pišu da mi u stvari potpisujemo ugovor s đavlom. A realno to je to. Mi smo dali dozvolu da uđe taj sastav u nas i događa se ta degradacija. Ovaj dio čak možda i nije svima prihvatljiv i jasan, ta metafizika, da tamo na drugom kraju zemlje kad mi dobijemo neki kredit se nekom nešto oduzme. No, a tako ništa ni iz ničega se ne uzima. Da bi nekom se dalo, od nekog se mora oduzeti. No, oni i kreiraju iz ničega, takav su si... Što znači iz ničega? Iz vjetra. Iz kakvog vjetra? Doslovno. Neko se mora baciti kroz prozor, nekom biznis mora propast, neko mora upropastiti svoj život, tako djeluje taj vrak. On ne barata sa svojom, uopće nema ništa svojega, on ne stvara iz zraka, nego on oduzme i pretvori i proda to za svoje. Tako to ide. Da, u engleskom jeziku je izmišljen dobar termin za tu mafiju, banksteri, kao bankarski gangsteri. Pogledaj sada, čim neka kriza dođe, čim se zalijepe grad? Banke. Krediti, digni kredit, uzmi kredit, znači svima se nude krediti, odmah ovi lešinari izađu kada nekakva ekonomija ne radi, evo, samo da si maznute u taj plijen. Što više ljudi dobiju. Tu im je žetva u takvim zemljama, u krizama, jer tu mogu opravdati kamate od 10-15% godišnje, što je suludo totalno. To je još više čovjeka koji si želi pomoći da se izvuče iz neke, čisto da si pokrije neke osnovne potrebe, onda se još dublje zakopava. No, zanimljivo, šta su ti rekli ti bogumilski svećenici? No, to je zlo. Samo su mi potvrdili. Jesi ti shvatio to? Je, kako ne. Bilo mi je jasno to. I? No, zanimljivije mi je bilo ono što se događalo nakon. Ja sam proživio duboku unutarnju katarzu. Jednostavno mi se otvorili su mi se ko kanđe neke unutar mog duhovnog srca, koje su tu već bile 7-8 godina koliko je trajao taj otplata kredita od potpisivanja ugovora, i to mi se otvorilo nekako kao da sam se saživio s njima, navikao na njih kao onaj trn u peti na koji naviknete i zaboravite da postoji. I tako se to jednostavno razotkrilo i bila je duboka katarza čupanja toga, egzorcizam doslovno, čupanja toga iz vlastitog srca. Kroz naravno pokajanje, jer generalno gledano, ja sam dao na neki način suglasnost na to. Možda ne do kraja svjestan, djelomično svjestan, ali suglasnost je tu, dao sam potpis svoj i to ima svoje posljedice. Znači, pokajanje, katarza, čupanje tih tamnih pipaka iz svog srca i molitva Božje premudrosti da nekako me iščupa iz tog dužničkog ropstva, da omogući, da iskreira situaciju kroz svoju dobru providnost, da se otplati taj kredit prijevremeno. I to se dogodilo tako tajanstveno, nevjerojatno, u roku 1,5 godina. Točno
koliko su mi bogumilski svećenici rekli, blagoslivljamo ti kroz 1.5 godina da se to razriješi. I ja kad sam ja bio u banci taj da vratim zadnju kunu, odnosno euro, to je točno bilo 1.5 godina. Sjetio sam se toga naknadno. A situacije za vraćanje kredita i taj ekstra priliv novca, jednostavno je tajanstveno se otvorio kako ja nikad ne bi mogao svojim pametnom glavom smisliti. Zanimljivo. Još jedan primjer jednog našeg brata koji cijeli život, on inače pošten radnik i radi, no cijeli život živio na račun, ide u plus pa u minus i uvijek si imao na računu dozvoljeni i taj minus. Do tamo 10, čak i ponekad 20.000 kuna. I kad je došao u bogumilsku zajednicu, skužio poruku da kod nas imati minus je neblagoslovljeno, znači kod nas strogo braće i sestre pozivaju se da se riješe tog minusa i da živu suglasno onim sredstavima s kojim raspolažu. Da. I on počuo poruku, išao u banku, znači da zatvori onaj minus. Prvo što je bila reakcija, šta ti je? Jesi ti normalan? Zbog čega? Gledamo tvoju financijsku povijest, uredno si otplaćivo, išao si u minus pa se vraćao. Zbog čega? I išli su ga odgovori da ne zatvara. No, on je bio uporan. Kraju su rekli, ok, budemo, zatvorit ćemo. I prođe mjesec dana, on ide opet u neki dućan i otkrije da opet ide u minus. I opet on ide u banku, opet ima s njima raspravu, opet njemu obećaju. I isto se dogodi nakon kratkog vremena i sve skupa, da skratim priču, trebalo njemu 3 puta odlaziti u banku da bi na kraju već on morao baš se raspravljati, baš opako se s njima rugati, da ih prisili da zatvore njemu taj minus. To je i moje iskustvo bilo kod zatvaranja kredita. I iskustvo svih mojih poznanika koji su, rijetki naravno, koji su imali nekako takve okolnosti da mogu razriješiti kredit ili dozvoljeni minus. Svi, do jednoga su imali vrlo slično iskustvo. Doslovno to je bila na kraju prepirka, svađa, uvijek neki problemi, recimo meni kod zatvaranja kredita. Bizarne onako, nekako su situacije iskrsavale, može ovako, ne može, sada ne idem u detalje. To je bilo, ja mislim 5-6 puta smo morali odlaziti u banku, nakon što smo isplatili sav novac. Naravno, ti kad vraćaš kredit, oni su sebi izmislili naknade, pa ti još naknadu naplati ekstra. Za prijevremeno vraćanje kredita moraš još i platiti. Da, naime, nikom nije to u interesu, to je samo dokaz da je taj jednostavno sustav kametarenja đavolja rabota, jer... Nema tu pomaganja ljudima. Da, jer oni ne žele da ti vratiš novac. I to je potvrda u tome, oni ne žele da ti prijevremeno vratiš novac, oni žele da si ti... Znači nisu zainteresirani. Ne, i zato ti te naknade, zato te maltretiraju, potiču noge na svakom koraku. Evo, svi do jednoga primjer je bio takav. I po tome ispada da, kako uči naš djed Ivan Bogumil, da financijski terorizam, sustav financijskih terorista je jedan od temelja na kojim počiva zlo, đavo, vraga, hriman, nazovite kako god, to jednako sa religioznim fundamentalizmom, sa švercanjem oružja, sa medicinskom, farmaceutskom mafijom. I medijskom. Medijska mafija, znači jednako s tim stoje te banke, no, braćo i sestre, da završimo našu priču, kratku, potrebno se riješiti kredita. I to je moguće i to je potrebno i naš blagoslov dobri onima od vas ko žele da se riješite. No, dobri Bog će vam izaći u susret i pomoći samo ako vi zaželite se osloboditi od toga ropstva radi visoke misije.
neće vam niko i nikad pomoći, nikakav Bog, ni dobri duh. Ako vi želite se maknuti kredita, samo da se oslobodite za još dublje strasti, iskušenja i taj razvratni život. Da si olakši život. Ne. Ako ti moliš Boga da živiš misiju svoju duhovnu s kojom si došao na zemlju, da je ispuniš, a shvaćaš da tebe sputava taj kredit, i onda uz blagoslov dobrih pastira ti ćeš se osloboditi i mi imamo tome svjedočanstva. Da. Hvala Bogu, imamo dobrih primjera. Evo, brat Richard, jedan od takvih. Ne sva naša braća, nisu sva braća se oslobodila kredita. Nisu svi još shvatili tako duboko, no ima onih koji to shvaćaju i koji rade pomake u tom smislu. I zaista sad te Bog oslobodio da služiš misiju svoju. Da, nemam izbora. Da nemaš repova, tih kaveza, toj lans, jer ti bi htio da ti srce sada ustreperi otići negdje sa navještajem u neku misiju. Brate, moraš raditi, vraćati kredit te čeka, i ako ne isplatiš, onda dolazi kazne, onda kamate na te kazne i gotov čovjek propao. To je ko anđeo kojem taj kredit je odmah u startu svezo krila. Ne može on letjeti. I s vremenom, kako ne može ni letjeti, on ne može ni prašinu otresati s tih krila i pada mu sve više i potamni. A vi koji sad stojite ispred izbora, hoćete li dići kredit ili ne, nemojte. Nemojte, uz vjeru, po vašoj vjeri, uz dobru providnost, vi ćete dobiti pomoć. I tu ima jedna formula koja savršeno funkcionira kod Bogumila i pokazalo se da ona djelovala kroz stoljeće i generacije, a to ona zvuči ovako. Služi ljudima nesebično, neprofitabilno, baš nesebično. I sve ćeš imati. Imat ćeš sve što trebaš. I suprotno, ako se nuždaš u nečem, onda znači malo služiš ljudima ili imaš malo te nesebičnosti u svojem radu, znači neka komercijala, neka koristoljubivost se upetljala u tvoj rad, u tvoje služenje, i one darove. Zapravo čovjek mora zarađivati sebi za život darovima kojim njemu dao Bog. I čim je dao Bog, onda on mora ih davati ljudima da služe. A onda Bog će se pobrinuti za čovjeka da ga nahrani. Kak je rekao Krist, pogledajte ptice, oni imaju što za jesti. Pogledajte životinje, imaju što za jesti. Zar ne može Bog pobrinuti se za čovjeka? Pa može, naravno, ali postoji nekakva određena duhovna pravila i kad se oni poštuju, onda čovjek je sretan i nikad neće biti gladan na cesti, gol bos, ni on, ni njegov obitelj neće patiti tu na zemlji, nego bit će zbrinuti i nahranjeni. Hvala Bogu. Da, problem je jedino možda kad zbog tog nekakve hedonizma kojim je ta zapadna civilizacija natopljena, koje nam kroz medije serviraju da moramo imati sve sad odmah, svaki novi gadget, ne znam, nekakav fancy stan fenomenalno opremljen, i to je kao ona mrkva koju nam đavo drži ispred nosa i zato jednostavno padamo u iskušenja dizati te kredite. Ako se svedemo u okvire, ako, pravilo recimo, ako one talente koje smo dobili rođenjem od Boga, ako s time služimo Bogu, ako ih ne stavljamo đavlu na oltar, služeći, ne znam, korporacijama, komercijali, šverc-komerc, naplaćivanje. Kako uopće može se naplaćivati dar? Da. On se ne smije naplaćivati. I u bogumilskim, u društvima gdje su bili bogumili dominantni, recimo pogledajte katarsku civilizaciju, jug Francuske ili balkanske bogumile, ili tamo idete na sjeveroistok, kristovjerci, duhoborci, oni su imali puno zajednica, dosta velike zajednice, kod ih uopće nije bilo novca. Što se ne bi palo na pamet da neki zanatlija naplaće ono što on izradi.
nego bili su sajmovi ili neke okupljanja gdje svaki bi donio ono što ima i podijelio bi sa onima koji se nuždaju. I njemu bi se vratilo. On nikad ne bi bio gladan, žedan. Ne. I živjelo se ovako u zajedništvu i zajednica sama, sam dobri duh vodio tu zajednicu preko didova i svi su bili i nahranjeni, a i živjeli su, ajmo reći, neću reći raskošno, no nisu bili prosjeci, nisu bili srni. Pa gledajte šta su napravili Katari, koliko svega toga izgradili, pa kakvu su odjeću šivali, pa gledajte bosanske bogumile, koliko stečaka napravljeno i isto kako su živjeli. Nije to prosjačenje i siromaštvo. Ne, oni su živjeli, lijepo su živjeli, sa ukusom i svega su imali. Da. I opet nisu naplaćivali, jer smatralo se dao ti Bog dar da budeš liječnik, ti ne smiješ ga prodavati. Dao ti Bog dar da budeš imam ili svećenik, uopće dar molite, ne smiješ ga naplaćivati. Moraš ga dati zajednici za korištenje. Ti si onaj koji služiš zajednici, a zajednica se brine za tebe. I tak svaki on doprinosi zajednici i zajednica se brine za njega. No, to ide na duhovnim temeljima i moraju biti u centru didovi i ako se makne did iz te paradigme, ako se makne duhovna komponenta, onda se završi s tim komunizmom, nesretnim i prisilnim, nasilnim i sve to ide u krivi smjer. Eto, braćo i sestre, postoji mogućnost da se oslobodi tog ropstva. Oni koji stoji na pragu da potpišu ugovor sa Sotonom, nemojte, nego ufajte u Božju pomoć i ona će stići. I neka s vama bude dobra providnost. Slava! Slava!